भाई और भौणी मैंने जदि आपण बेमार अछंती तो ए वीडियो को देखि दियो। दूसरा राजा खुडी आदाय पंचायत जो तत्पेरी जाओ और आंभ लोकमानंकु अधिपति हिजिकोंकु कुह सदाप्रभु तुमर पूर्वपुरुष दाऊदंक परमेश्वर एक कथा कहती आंबे तुमर प्रार्थना शुणिलु आंबे तुम लताकू ଦେଖିଲୁ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ତୁମେ ତୃତୀୟ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହୁଥାଏ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା 20:5 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିଜିକ ବେମାର ପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ବେମାର ପଡ଼ିକି ଅସୁସ୍ଥରେ ରହୁଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହିଜିକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା परमेश्वरଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଆଉ ହିଜିକିଓର ପ୍ରାର୍ଥନା परमेश्वर ଶୁଣିକି ଆଉ ହିଜିକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ବେମାର ଅଛନ୍ତି तकलीफ अछंती तो परमेश्वर को प्रार्थना करो परमेश्वर आपको सुस्थ करदेवे। यदि जिते भी बीमार थिले भी परमेश्वर आपको सुस्थ करदेवे। परमेश्वर से प्रार्थना तुम्हें करो तापर परमेश्वर तुमको सुस्थ करदेवे। ठीक अच्छे सबको जय मसीह आमीन।